على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. قال الله تعالى في آياته الأخرى: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عبير سبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bapak Ibu, jadilah kau di dunia ini bagaikan orang yang asing atau orang yang singgah. Jadilah kau di alam ini sebagai orang asing atau orang yang singgah saja, atau orang yang lewat saja. Dunia ini akan berakhir. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia pun akan meninggalkan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hadis qudsi an Rabbih azza wa jalla. Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at summa bayyana dzalik. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis segala macam kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan semua itu. Baik ditulis, buruk ditulis, kemudian jelaskan semua itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'inda hasanatin kamilah. Luar biasa ini, sayangnya Allah sama kita. Maka siapa orang yang punya keinginan melakukan yang baik, kata Allah, falam ya'malha, dan orang itu belum melakukannya, katabaha Allahu lahu 'inda, niscaya Allah catat
keinginan yang baik itu meskipun belum dilakukan olehnya, Allah catat sebagai hasanah kamilah, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masih punya keinginan, punya niat buat baik, belum melakukan kebaikan. Kata Allah, Allah sudah catat itu sebagai satu kebaikan. Fa in huwa amma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu indahu asyra amma hasanat ila 700 hadithin ila ad'afin katsirah. Maka jika orang itu yang punya niat buat baik tadi melakukan kebaikan itu, kata Allah, katabaha Allah lahu indahu asyra hasanat, niscaya Allah catat bagi orang itu sebagai 10 kebaikan ila 700 dhikr, sampai kepada 700 lipat ganda, ila al-afin katsirah, bahkan sampai kepada lipat ganda yang sangat banyak.